لسال 2012 بری بنیاتی به درستکردن جاده چندین گوندên devera berêgarê li Sunûrê Nahya Sersingê bi kujmê pitir ji 8 milyar û 500 milyon dînar hatiye danan. Piştî dest bi projeyê hatiye kirin, tinê rêk hata vekirin bêk û bê teqîrkirin û rastiya ye. Di nihada pitirî salekê bi sermayeyê projeyê veçûya sal bu sal ewa hatiye çêkirin jî ku axe ji ber kartêkirinên siruştî ji kar ketiye. Lewma jî bûye cihê gileya hewlatiyên wan gunda. هذا بين 6 سالة ام مراجعات كاين كو مشروع بينن اخر هذا بري دو سال سيا بيجاكي تشيكر جورا كودي هيلو فاصون وغوندي بليتي غوندكي اوفادونا ملكيليت كان افشور بيتا تشيكرن 12 غونديت بر وقت جاك شورای مواد بو تشيكر بو چه بیت ما از خود مال خوی ما ویرا تو خونیا کی وقت مو دایما ویرا وسره 20 سال هم تینا ویرا پیو کپرکووا پیو کوخکووا یک شورای ما درس بو و یلا پرکیوا اشتو چورا سر نکیا و هم یفید اوریجی مدیر نحیه قوم کوما چورا سر کن شورای ما شورای نبو گندگی دیویا اول بول گرگو یا حدش لسیارو تو بترجع حد مال مصالحات حکومت دایا یا اینا یا هلا ریفا ام داخازم رجاء داخازم یا خلک بلیت اوا وی شارعی بو ما بگهینا دماهی که Rêveberê ragihandina giştiya Rêkopera Lêdihûkê jî dibêjî tinê 35 ji sedê ji vê cadê hatiye dirustkirin û qeyrana aborî bi ser girt û her dema ev barûdûxe hata guhorîn û qeyran nema dê ew projeyê berdewam bît. پروژه اوی ریکاتو بحث کی تقریبا 35 ساله ها انجام دان و اف قیران دارایی دست بکردن دفمه طبعا کمپانی جی نشه شرکت چی که پاره حاضر نینه ام همی تراستین انشالله حتی افتشته همی 400 بن و انشالله ده پروژه همی هنه 400 کرن. Ev cade bi dirêjehiya 14 kilometre ye û cadeka serekî ew çendî gundên devera berêgarê digehîn tevfêk. Ji wan jî gundên Gerego, Gareya û Zêwê û Belîtê. Hewlatiyên wan gundan jî dibêjin ji ber xerabiya rêkê êdî gundnişîn jî neşên hin hatin û çûnê li wan gundan bikin. û dixwazin ew cade bi zîtirîn dembê te temamkirin da ku ewa dirust jî ji kar nekevît. Nihat Weramarî NRT devera berêgarê Sinûrê Nahya Sersinkê.